bilo je ovako. Iza rata odmah naši iseljenici su kupili tu malu aparaturu i poslali je, to je za nas bilo kako da se kala Bog na zemlju. I onda smo gledali te filmove ruske, jer drugih ni bilo tada. Je naše bi filmovi Slavica i Barbažvane. Meni je bi posebno drag ovaj ruski film Praskovija. Praskovija. Počinje film lipo, livada, cvijeće, zelenilo, jedna familija sa sinom. Igraju se mati, otac i sin. Počinje rat, otac ide u rat, dolaze Njemci, ovega sina je da Njemac prigazi tenkom. Zato mi se to usiklo u pamet jer je bilo i dirljivo i grozno i sve. I onda to film ide, ali ono otprilike na kraju filma vidi se da je ova žena sela u tenk i zavi Njemcom. Razumiješ? Baš zavi što je zgazi sine. Na меня гляди, собака! Onda smo mi svi se digli na noge, kad ga ona pritisla tenkom prizid, na noge i počeli plešćati. Tako smo dali odušak na neki način. Bili smo sretni što je on plati taj svoj grih.